Alah, alah, alah. Kemarin terakhir sampai mana ya guys? Lupa aku. Hello there, welcome. Oh iya, ngambil ini ya. Let's see. So you'll take on this quest? So what will it be? You've made up your mind, right? So what will it be? Guys, kita coba yang ini dulu nggak sih guys? Yang Get to This the one Infinity. you want? Let's see. Who can I send? Mamet gak bisa ikut guys. Mamet gak bisa ikut anjing. Majel deh boleh. Ada lagi. Habis guys. Itu kali ya. You've made up your mind, right? Waktu Paliu. I gotcha. Want to see some other jobs? You're on this quest now, right? Record the Infinity. Are you done? Loh. I bet you can't wait to get to work. Let's see. Nah kita ngikut Who dia can aja I ya. send? Gua nggak bisa anjing. Let's see. See you later. Ntar kayak waktu apa gua ganti aja dah. Waktu apa gua ganti Cogar aja kali guys. Apa dia yang gua ganti? Gak usah lah ya. Ntar gue ngeliat dulu nih, lab gue ada chatnya gak ya? Kalau nggak ada parah ya. Ntar dulu, cek dulu. Dah aman. Berarti kita kayak ini guys, terus. Salah pencet. Maksudnya gimana sih itu? Loh. When time is up. Oke, itu berarti udah guys. Nah, yang ini belum diambil. I'm super free. No work's coming in. Main cas anjir, Let's ambil ayo. see. Who can I send? Nah, Hotupa doang anjing. Oh, harus buat cewek. Ceweknya nggak ada guys. Gimana ya? Oh, ini harus You've dicopot made up dulu your guys. mind, right? So what will it be? See you later. Dia harus dicopot gak sih? Kita berdua kuat gak sih guys?
Dah gitu aja. Jadi formasi gimana guys? Nah, udah bener lah. Kita bertiga kuat lah ya. New quest? No. Terus This ini isn't kita, bad. I'm gonna start it, huh? Who can I send? nah bener kan? Matupa dulu bawa sama Marika. Kan disuruh bawa cewek, seinget gua kemarin. Let's see. Nah, oh kita ke atas ya? Ke atas gak sih? Nah, kesini dulu nih. Go news, hey Cougar. If we win, you can go home. Yeah, if we win, we're only acting as support, so the outcome in the hands of Mageddon Force. Ini Suikoden Tercresis namanya. Tercres. You're a true friends, Mamet. I guess Mamet is right. You can just stand by and do nothing. So what's next? So we let the Mageddon know we're ready to move on. You bet aja gak sih? You bet. Let's go, langsung perang aja lah ya. Gas. Mission accepted. Lu. Lu gak bisa ikut lu yuk. Ikutlah. Gas. Let's head out. Alright. Di kastil bener-bener kosong anjir. Kita kurang orang nih. Apa kita harus rekrut lagi guys? Kita harus rekrut orang lagi deh. Gila gambarnya begitu ya. Itu nggak ada kuning anjir. Oh kita menyelinap ke situ yang ngancurin ini nggak sih pasukan order soldier. Order itu kan pesanan ya, memesan ya. Gila, Mamet baik banget guys. Dia nggak mau ini, kita nggak perlu menang katanya. Kita cuman butuh sampai ke ini gateway itu kayak gerbang lah, gerbang antar dimensi itu. Biar si Cougar bisa balik gitu. Oke, berat. Apa touch battle horn? Here we go. Attack banget nih. Aduh guys, belum apa-apa udah nyerang lagi. Branding dulu ya biar lucu. Sakit dah tuh. Gue pakai keris bos. Raparomit. Tars. Kayaknya ini salah deh. Orangnya nggak ada guys tadi gua. Ini mah jalan. Iya bener.
Kita nggak bisa unite coy. Gonna die bro. Gila kita cuma bertiga doang anjir. Kuat gak sih? Wow. Bantai dulu gak sih? Jadi nggak defense lagi. Kita harus ngancurin ini kaptennya guys, gak bisa ngancurin yang belakang. Nah ini baru bisa nih. Mati guys, mati. Aduh, ini gak usah deh, lu jarang aja. Lu bisa pakai item kan? Aduh, salah bawa orang itu. Kenapa ngejar pada ke situ? Gotta die bro. Wah kayak gue salah bawa orang sih, harus gue bawa ini gak sih? Ya cukup. Lu nge-defense diri lu sendiri bisa kali. Wih, grinding dulu kali ya. Yang bahaya ini sih. Nah ini grinding dulu deh guys. Lu bantai magenya ya. Ini kenapa ngincer pada kesini semua ya? Ini sebenernya gede tau. Gak gede juga sih sebenarnya, cuman aduh gimana ya. Roberto dipanggil ribit air. Break, I don't have time for your insult. A powerful band. Counter attack. Evitus enggak sih?
Atau isi lagi nyerang duluan ya dia mereka ya? Oh gini guys, ntar dulu. Gue mau ngisi darah dulu. Keisi nggak sih? Ayolah. Bunuh satu dulu nggak sih guys? Nah, boleh ya. Tinggal ngisi darah nih. Nah, kok yang di sini di depan ya? Gitu guys cara mainnya. Kenapa edisi yang itu? Sini nggak sih guys? Isi darah dulu dah. Udah cukup. Lah, lah. Itu kan yang waktu itu nolongin kita. Pitiful wretches. Is this what the Mage Company of the Great Mage Phenomenon? Lah kok di What a... Who's that guy? Wow, he's big. But this is no time to go losing our cool. We've got to help them. bantuin gue sih. Harus gue balik dulu ya. You're gonna meet this guy. Wah anjir 2 orang lagi bro. Kasih banget. Resno, Faslop dan Resno. Gila minta terima kasih dulu. Kita kan anak yang beradab. Kok ribut nih? Anjir gue bawa cuma bertiga anjir orangnya. Sumpah demi apapun.
Saya jalan aja ya guys. Lu eh, oh ini jarak jarak pendek ya guys. Anjir, gak ada rasanya bos. Oke, ini deh. Jangan. Lu pukul gak sih? Bos, lu tuh ke sini lah. Jangan depan. Item. Mamet butuh berapa nih? Supaya cukup lah ya. Medicine biasa. Lu seperti biasa kasih magic shield. Apa defense shield? Oke, defense shield aja. Wah, anjir. Wah, nggak ada rasanya monyet. Lu heal. Anjir, gak ada rasanya bos. Kayak gue salah deh. Oh, emang harus kalah tai. Emang harus kalah kita kalau kayak gini. Golden, I will not persuade. Dia nggak bakal ngajar kita. Bahaya loh dia. Sebenarnya bahaya loh dia guys. Gak ngejar kita. Lu pada kemana sih? Apa kita jalan-jalan dulu ya? Sudah ya? Kayaknya kita harus grinding dulu nggak sih? Grindingin dulu deh. Pada nggak ada orang guys.
Main tinggal berdua coy. You got a quest report waiting. Way to go! You sure worked hard. Here's your reward. 30.000 bro, ngeri juga. You're on this quest now, right? Nah kita harus See you later. jalan-jalan nih. Grinding dulu gak sih? Loh sini kemana loh? Cuman berdua doang guys, gila. So kuat banget gue. Gue belum nge-save. A3 or something. Save dulu gak sih Nyet? Udah 10 jam main anjir. Emang iya guys, udah 10 jam. Rekrut gimana sih guys? Oh ini si Etri, gue lupa lagi. If I could discern vision through that book, I might be able to figure it out. But no such luck. Why are you searching for this guy, Atri? Did you need something from him? Yeah, I wanted to ask him a question. A strange organization saw up in our world. It was a lot like the one he was fighting against. So I wanted to find out more about them. A strange organization there exists for its I hear. That recently started ada organisasi inilah aneh gitu. Nah sini kepo nih si Atri pengen nanyain sama orang yang ada di bayangannya dia saat megang buku. We're fighting again are saying exactly the same thing. The same goes for those we are fighting in my world as well. Are you serious? What's going on here? The same organization has formed on 4 world. Oh, anggotanya dari 4 dunia guys. Oke. What's true? Probably dead. Oh, ternyata ini yang mereka lihat tuh ini guys. Laki-laki yang mereka lihat udah nggak ada di masa depannya. Aduh, ntar dulu lah ya. Kita jalan-jalan dulu guys. Find Icas. Butuh 10 hari ini guys, mana? Ini buka ya.
Nah, ini udah balik nih. Ah, udah kan? Ayo guys, orang-orang udah pada balik. Gila, disuruh ke Grand Hall kita malah jalan-jalan 2 minggu aja, sebulan aja. Eh, ya bener kan Drone Entrance? Kita lapor dulu lah. You got a quest report waiting. Oh no. Ya, nggak nemu ya. Bodo amat lah. We gotta thank you. Have a look. Wow, you're the best. Here's your reward. A new assignment, huh? You've made up your mind, right? Pengen chest lagi guys. Buat cewek katanya. Oh, you Hey, really are ini you sih, done? ini masalah rekrut guys, ya gak sih? Kayaknya loh ya. Kata dulu deh. Nah, welcome back, Gel, Marika. Aduh salah masuk gue ke sini guys. Coba nggak bisa diganti cok. Berarti kita ke Grenell aja dulu. Misinya ntar aja guys. Kalau udah dapet cewek-cewek, bisa kan ya? Oh, belum jadi, pastilah. Kita ke Fort Entrance dulu, abis ini kita cari cara buat rekrut orang ya. Buat a sequel to that part of the movie. It apa? The purpose. I think we should trust Liu lah ya. Last time the purpose sort up, they made a point of saying they don't trust humans. I'm not sure what that's about, but I get the feeling it might be easier to talk with them if you were there. Alright, I'll go if you too. It will help. Wah, harus ikut ya? Butuh gel ya?
Ayo, musiknya seru juga guys. Berarti kita ke damage spawn. Negative purpose skill. Go through Guinea Valley, TH Village. Hah, gimana guys? Hah? Coy Mountain. Lihat mana tuh anjir? Mana gua tahu. The sea to the west. Berarti ke kiri. We go through Guinea Valley, NTH Valley, and the Tena Village. It through this forest to the west. Guinea Valley. Coba. Guinea Valley. Siap dulu guys, bahaya. Guinea Valley. Guinea Valley di west. Ketemu siapa ini? Gabut. Come here please. Buset. Spine of steel. Tulang ini ya. Spine tuh tulang ya. Tulang inilah. Rangka besi gitu. Spine tuh rangka kayak. Spine tuh kayak tulang spine tuh. Tulang manusia lah spine tuh. Spine of steel berarti rangka besi atau tulang besi. Blacksmith. Black blade. Tes dulu gak sih? Lah nganterin doang manja banget anjir. Minta dianterin. Ntar guys, kita coba blacksmith dulu ya. Gimana nih guys? Kayaknya apa di sini ya blacksmith ini. Cek dulu. Nah ini kebuka guys. Oh ini dokter. Gak ada yang terbuka lagi. Blacksmith di mana guys? Kita cek dulu.
Berarti nggak di sini dia. Apa di lantai 2 ya? Gua maksudnya kan dia nempa nih. Maksudnya di tempat tuh kan pedang apa gitu. Nah, ini mah tempat ini ya. Masih ke atas lagi, guys. Lah, di mana, guys? Loh, di mana ini anjir? Dia nampak di mana, guys? Ini kan lift nih. Apa di sini jangan-jangan? Ntar, cek itu dulu. Ah, iya benar. Gila udah dibangun. Oh, dijualan. Asik Black Blade. Black Blade. Tambah 23. One hand sword. Wah, ini keren sih anjing. Dia nambah kecepatan, guys. Aduh, Gizmo ini gue langsung. Warrior arm. Wah, Gizmo cok. 36.000 anjing. Wah, Gizmo gue. Gizmo cok. 26.000 guys. Dia bisa Black Blade guys. Magic sih dia tuh. Aduh, tapi dia pedang doang ya. Hah? Great Hammer guys. Anjir, mahal banget ya, sumpah. Pakai naruh set kah? $30. Wah, Gizmo guys. Wah, gila Gizmo itu. Argent Greatsword. Nama 30 guys. Namanya 25 doang. Malas anjing. Aduh, bingung guys.
Kiss boy anjing. Defense lemah banget anjing. Ya cukup guys. Kiss boy gue anjir. Kita lanjut guys. Apa mau jual dulu? Nanti dulu deh ya, kita ini aja dulu. Ini Valley. Ada musuh nggak nih? Oke, naik level. Ini 23 sendiri anjir. Hari ini ke atas kemana? Itu ada jalan. Oh shit, kodok ini lagi. Kayak gue pernah nggak kasih gitu. Dimakan ya? Bukan kodok aja. Bunglon. Udah, ada jalan lagi guys. Banyak banget ini. Perlu cek dulu guys. Kembali grading gua. Katanya kan ke barat terus ya. Tapi gue penasaran namanya. Kayak kita grading. Karnya apa gua? Sijil gua ganti aja. Oh enggak. Nah ini namanya 27 doang kok guys. Oke. Liu. Nah, ini apa gue ganti aja ya? Gue bingung guys.
You gonna die, boy. Saya dapat Lizard skin. Mahal nggak ya? Kita kesini dulu ya, ngetes. Aduh, ini banyak jalan lagi anjing. Aduh, ntar aja ya. Kalau misalkan grinding baru kita cari ya. Gue nggak tahu jalan aja. Duh, kok ini buntu guys? Ini dia yang bunuh loh. Ini buntu aja udah. Tuh, ada yang baru tuh. Sial, kena racun pun. Gonna die, bro. Gak dapat apa-apa tuh. Mulai ngincer itu lah, kacau. Aduh, ini banyak banget jalan ya Allah. Dah, dia apa nih tuh gua? Gonna die, bro. Gak dapet apa-apa nih. Ini apa guys? Kayak rumah. Oh, itu kita dari situ. Oh, ini benar. Kuning keluar. Ngapain di heal dia terus sih? Naik level deh. Tela. Wah, di ini salju ya?
Keren juga nih kota. Ntar guys kita, aduh gak ada ini ya, trading post. Aduh ini murah banget ya. Ih murah banget guys. Oh ini mahal nih ini. Botol gue jual aja deh. Ini mahal, live legend. Gazelle for butterfly fly wing. Ini paling mahal apa? Eternal feather. Ini kan tempat belanja ya guys, tempat beli weapon gitu. Bu, sehat bu. Wih ini siapa guys? Hah? Oh, oh ini cuman kepo-kepoan doang anjir. Bisa nggak sih? Itu bisa direkrut kayaknya. Ini dulu. Ah, itu pas jualan guys. Ya elah. Dah, siapa ini? Oh, ini beli equipment, bro. Wah, anjing mahal banget, Cok. Katanya nambah 30. Tidak mau. Beli ini. Kok malah ini yang ngurangin ya guys?
Baru ya? Hah? 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 Gimana sih? Eh. Great X sih. Oke, oce sih Great X sih guys. Enggak juga sih. Jelek. Jadi dulu guys. Ladies and gentlemen, today I come bearing Oh, berita. important news for you all. What's going on? Hey, I know that guy. Siapa? I Oh, hear that snow Makote. slides occur often in the nearby Chulwi Gila, dia Mountains. udah ini ya. And I imagine this is Mencari very pengikut baru dia. distressing. However, if you join the Order of the One True Way, you will no longer have cause for concern. The future is already determined, you see. This applies to all things. Yes, even snow slides. The Order of the One True Way holds the key to knowledge of these future events. We can free you from your fear of misfortune and offer you a future of eternal tranquility. Huh. What a load of garbage. Dibilang sampah anjir. What? You brought us all out here for that. I should have just stayed home. I say. Ya nggak mau. Iya, satu tuh yang mau ngikut kayaknya. Wait. Don't you see? If you join the Order, you will know exactly when the snow slides will strike. Knucklehead, we already got someone in the village to predict snow slides for us. What are you talking about? I don't know what this order of yours is, but you ain't welcome here. So get lost, bone brain. Kondrain. Di ini anjir cuekin. Huh? How dare these peasants insult me? Hey, a big bag of hot air. Long time no see. What? You! Oh, so this guy was the Order's chapter secretary in Grey Ridge. He really does look like a windbag. I've never seen a windbag before. What kind of animal is that? Like that, except usually prettier. Gila. Stop laughing! Sorry. So what do you think you're doing here? When the Order forces came to Grey Ridge, I was relieved of my duties as chapter secretary. What's more, when my actions came to light, I was taken back to the headquarters of the Order. They retrained me in the teachings of the Order for men. I was sent to promote the Order in this remote village as a trial, to prove my retraining was successful. If I don't recruit another Udah 29 dikasih target, members to the suruh Order, rekrut ini I'll have 29 to member. undergo training all over again. And this is all you're doing. You got what you deserve. Silence! Meeting you was when my misfortune began. Out of the way. I'm going home. Dibully anjir. Huh? Well, what about that trial of yours? I'll find new Order members elsewhere.
The peasants here are too simple to understand our principles. You mean too smart to fall for your scams? Shut up! Marah dia. So the Order's reach now extends to little villages like this. Didn't look like anyone here was gonna take him seriously, though. Well, he said it was a trial, so I doubt their army is anywhere close. At least I hope not. Alright. Lufias. Propaganda, so I kept to check this out. Flying Mountains ended with Kutoski. Bekele ya. Yeah, cool. Hah, bentar guys. Hah? Oh, kesini guys. Gede nih gue liat-liat petanya. Udah ngurangin darah kan ya? Sakit. Ih, keren banget tanduknya pedang. Ih, sakit bangke. Wah, ini Gazelle full guys, mahal. Branding dulu gak sih? Harus biar gak dapet apa-apa. Oh, ini banyak banget jalanan nih. Ball pick. Dapat apa? Wool yarn.
Turket. Bunyinya gitu banget. Ayolah dapet sesuatu gitu. Mobil nggak maju deh. Nyampe juga. Siapa? Oh, yang ngatain tadi ya? Ngatain, nah ini nih, Village Boy. Doga namanya. Oh, the name's Nazu by the way. I'm Doga Apprentice. Nazu. Doga Lodge. Lurus dulu ya. Nih. You gotta die, bro. Kita ke atas dulu aja kali ya. Woi. Guys. Ini apaan, guys? Wah, gila ya. Wah, turun lagi. Gue kepo, guys. Mati. Anjir, pada naik level.
Anjir, banyak banget ginian dah. Ini monster apa sih, guys? Tapi SP gede banget, guys. Cabbage. Let's go. Wah, kaya nih guys, beli di sini. Doga. Viking ya, kayak Viking gitu aja. Oh yes, a full errand next month maybe. We can wait that long. We need to close down. No concerns can be done. Might as well be trying to scratch. Yeah. Ini bahasanya bahasa ini nih, bahasa gaulnya bahasa Inggris. Jadi gua nggak kebiasa nih. Bahasa gaulnya orang Inggris bukan bahasa gaulnya orang Amerika. Gue pengen masuk ke bisa. Wah, kaya gak sih? Gazelle Fur tuh mahal gak sih, guys? Aduh, keselak udah sendiri aja. Let's go, guys sih.
Berarti kita udah bisa ke ini kan? Gunung. Ini boleh cepet-cepet banget ya. Apa kita balik dulu ya guys? Balik dulu deh guys. Aduh tapi males ya. Ngapain dia goblok. Kemana sih nih? Kebanyakan jalan anjing. Menyerang gua lu. Di sini gua banyak, bro. Alah, ini kemana sih? Gila ini banyak banget ya guys. Kaya kali gue ini. Shit guys, ini kemana guys? Wait, gila kali lo. Wih, naik level nih. Sumpah ya ini ya. Kebanyakan jalan guys.
Ada up snitch. Hah? Nyasar ya? Tuh, udah lagi guys. Reset ya. Ih, gila loh. Jago loh. Untuk kita nggak lihat situ. It's over now. Now we move on. Sini guys. Lumayan ya, XP dari kecil lumayan. Ya, kena racun lagi bangke. Udah nggak pada one hit KO anjir. Hit maybe. Malas aja. Shit, males sih sekali. Ah, ini dapat gambar inian. Full rope apa tuh guys? Gila, berturun bro. Doang anjir. Jadi gitu doang guys. Habis misi ini kita ini ya. Mayonnaise. Aku mau balik dulu boleh gak sih guys? Gue mau jual.
Murah banget di sini ya. Takut guys, gue mau ngasih dulu ah. Kita rekrut ya. Sorry bro, gue di level 24. Kemarin masih level 22 tadi. Yuk kita kesini. Ah, ini kotanya begitu ya, kayak keong ya. Manusia ikan guys, berduyung. Enggak. Pergi kemana mereka? Coba pak kita ya. Kita masuk aja guys. Nggak boleh ya? Ih gila, selama bukan manusia boleh masuk katanya. Kita nggak boleh masuk nih. Nungguin aja kerongkongan. Keluar deh. Ih gila, boleh masuk kita. Oh ini tuh yang kemarin ke ini gak sih? Ke kastil manusia ikan, manusia hiu. Oh cewek nih, Nera. Nim nih.
Please come in, mother. Ninu. Ninu Neda, the guardian deity of all the purpose kin. Ketempel dulu kali ya. Siapa itu? Di sini lahirnya Gabit ini. Anjay. Ini lumba-lumba deh, bukan hiu. Barbarism. In the end, it is you who broke this open yourself. Ih, gila, masih nyalain manusia aja dia. What do you mean? Descendant. Be to your eyes, they will appear as a simple necklace of coral and pearl. However, having no paper or writing, we instead pass down. We will get them back for you. Iya, dia meremehkan Mamet, guys. Mamet tuh punya tagline, ya kan? Kita nggak bakal tahu kalau kita belum mencoba. Itu tagline Mamet. Tuh kan, we won't know until we try. But if we can get them back, you gotta listen to what we have to say. Bill, a human concept to make demands of me, God of purpose. Very well, let us see. How do you do? I am willing to hear what the human has to say. Be thankful for this. Muhaha. Huh? Very so this day be remembered. I still think something fishy going on. Well, let's forget that for now. Do you know where the other have taken this? Join the party. Is the sea mother a god? Itu beda lagi. Keluar lagi nih. Dia ngikut kita, guys. Tapi level 20 nih. Strong armor, boleh. Lu jangan di depan lah. Statusnya kita lihat dulu, guys.
Wah, parah banget. Tapi defense kuat guys, 107. Boleh sih. Taruh depan. Keluar berarti kita guys. Close out here, near here. Oke. Nah, gitu dong. Kita clean dulu guys. Mahal banget anjing. Aduh. Stone armor. Boleh sih. Aduh, ngurangin tapi ya. Oke guys. Anjing ngurangin speed, cok. Wah. Enggak kali ya. Kurs, cok. Cih. Gak ada gunanya nih. Boleh sih ini. Kasih lah ya. Dulu guys. Tidur deh. Darah gue penuh ya, ngapain gue tidur anjir. Guys, jualan dulu. Loh, ini apa guys? Ada yang mahal kah? Murah anjing. You won't hurt me. Ini kan apa anjing laut ya kerangkanya ya, ngeri banget guys. Kan street gak sih? Halo adek. Halo. Kakek. Ini kita exit on deh. Nah, ini kesini.
Coastal Cave. Gila jauh banget anjing. Iya, jalannya kocak banget ya. Ada musuh sih pasti. Aduh, banyak banget lagi guys. Loh iya ya. Ininya nggak ada guys. Ya kenapa nggak bawa itu? Jela nggak ada bro. Oke. Apa ini ya? Terus guys, itu jatuhnya important item ya. Key item. Oh shit. Ih, gila nggak mati loh. Boleh boleh. Ini kebanyakan jalan lagi nih guys. Hah? Guru. Peter. Guys, ini banyak banget jalan sumpah. Gih. Ji. Apa di gua kasih yang aja guys?
Lucu sih tapi. Lucu sih tapi. Gila. Error gue banyak nih guys. Sumpah tapi ini jalannya lama banget ya. Gonna die bro. Ya buntu anjing. What the fuck man. PR nih guys, kayak gini nih guys. Hah? Gonna die bro. Ya itu lu naik level lah. Udah gue carry lu. Sabar guys, sabar ya. Sembari grinding ya. Gonna die, dibilangin gonna die. No one can stop us bro. Loh, kok buntu guys? Gila. Butuh heal sih guys.
Kenapa yang ini dia doang? Waduh, ini baru lagi nih. Aduh, ada racunnya sih ini. Kayak Suikoden dulu ada ya perasaan itu. Ini gak sih? Tuh kan glow bit, bro. Aduh, ini lurus apa belok sih? Aduh, ini banyak musuh sumpah. Ya ini ngambilin yang doang anjing. Bete juga bete nih. Mati tuh. Ya mati. Males gua ini. Naikinnya males, bro. Lagi. Udah, cukup. Cukup saja Kutama. Bentar guys, kok Trident guys? Oh tadinya dia pakai Trident ya. Tuh gue kasih Trident dah lu. Balikin lo ntar. Anjir apa lagi lu bos? Gila dilindungi bos.
Berarti kita ke atas. Oh shit, mommy. Bahaya nih. Saya tuh banyak musuhnya banget guys. Kan grinding sebelah jalan ini mah. Lo kok buntu guys? Wah gila ya, gila ya, gila ya, gila ya. Terus mau kemana ini Pak? Kalau kosong kayak gini mah. Kabur aja kali ya? Lo. Guys, ini terang banget guys. Let's go. Gak ada yang naik level nih bro. Hah? Wah, tekak-tekik bangke. Wih, sakit banget ya. Aduh, ini nggak ada ini ya. Item buat balik ya. Ah, buntu anjing. Buntu juga. Nah, males lawannya. Ya. Gila ya kenapa gue. Wah, sorry lu duit satu.
SP-nya kurang banget guys, males gua. Akhir dulu dah. Sekarang jam berapa guys? Kira ntar Toto udah buka lagi ini. Jalan yang bener yang mana nih? Satu tapi kok gede banget ya? Apa perasaan gua aja deh? Kayak perasaan gua aja dah. Yang bener lah, jalannya jangan. Please, gua mau kabur. Musuhnya kebanyakan guys. Arif, makin serius. Oke, kalau kayak gitu maunya lu. Oke, level 24 kita. Ya, buntulannya sel backplate. Hah? Buat apa lagi nih anjay? Wah, karena setun anjir. Ayolah gas. Wah, gila ya. Sulit. Alah. Ada tracker. Let's go, let's see. Udaranya ini loh, tinggal dikit itu. Yang mana sih yang bener nih? Lalu lah, satu lagi lah. Terus kita ke
Ini kembang. Aduh, terus bisa kabur lah. Gue ke depan. Udah enak banget guys lawannya. Udah enak banget bro lawannya, sumpah dah. Ini guys juga cepet naik ya kagak. Ah nih kita dapetin lah. Selamat. Adepsosus. Ini pasti ini kan. Boleh nih. Boleh nih. Oh my, wah, mau sendiri. Terus belum kabur. Udah mau buka, ayolah cepet lah guys. Jangan bilang ini buntu. Terus belum kabur. Nah, ini buntu. Oh my, wah, mau Shineru. Oh, ini bener nih. Bener coy. Bantai lah. Sama aja perasaan deh. Holy! Huh, I think, is that a crab? Some kind of lobster? Whatever it is, it's big. Monster This kan. is what has prevented us from going further. It simply cannot be defeated. It can't be defeated. That's right. We don't know why, but no matter what method we use to attack it, it just won't die. Hey, I know. It must be a renegade. Renegade. Yeah, like that black thing back in the forest. Back in the forest. In that case, we're okay. We've got Cougar on our side. Huh? People from other worlds can defeat renegades, remember? Yeah, you're right. I totally forgot about that. Okay, Cougar, show them what you're made of. I don't really understand what this is all Si Mama about, but juga I guess I just dari beat this thing up, dunia lain right? gak sih? Right, let's get busy. Oh shit. Lu nggak hidup ya?
Lu nge-heal deh. Enggak ada rasanya ya. Lu gak ada unit bro. Mamet. Lu attack deh. Tapi tangannya ini. Wih, sakit nih. Ntar lu bro. Sakit tuh. Cih. Lu defensive ke ini. Lu attack. Let's go. Aduh, bentar lagi tuh. Ini ya. Buka guys. Oh, ini dibakar. Yalah, bertahan lah. Jangan mati, please. Kira gue nedai gak sih? Hah? Oh, mati. Naik level Mamet. Gian krepet. Wow, you actually did it! We tried time and time again with no success. Hey, what can I say? Lucky we had Cougar with us. I'm happy I could help. You guys were magnificent. This day shall be remembered. Hey, don't get yourself too worked up. Come on, let's start exploring further in. Okay. Apa ini? Look, here they are. These have got to be the last. We finally got them all back. So now we can... Puasa bang. Huh? Puasa aku tuh. Ini ambil nunggu buka bang. Itu siapa itu? Ini yang kata yang termati ya. Ayo kejar Odi deh. Did you see that? Yeah, udah it's ajan belum like sih? that other book. Kok gue udah denger ajan ya? What was that vision? So, you saw it too, Nimby. How about you, Cougar? Nah, sebelah gue soalnya. Not a thing. But I know what you saw. I saw the same back in my world many times. You do? Oh, of course. You have the Mark of the Stars, too. The other Marika was the same. She could see the vision back in her own world, but not here. Oh, please, benar, please. Aja lah guys. Iya, bentar.
it's not visible to people from other worlds then. But you saw it, didn't you? Even though you aren't from this world. Yeah, it's true. But I can only go by what Chutzpah told me, so I can't be sure. I hate to interrupt, but I'm not sure I follow what this is all about. Oh, sorry, Nimni. Let me start at the beginning. I see. This is a lot to take in. But if what you say is true, it means the Order didn't take the beads to threaten us, right? Yep. It's just one of the false chronicles they keep ranting about. I did think it was strange. The beads were stolen years ago, but the Order only recently made threats to destroy them. Really? Yes, they never made demands like that before. So they've had it for years. Air deh mana ya? You think they used it for something, then threatened the porpoise when they finished with it? Used it for something? What? Well, we'd be a lot less in the dark if we knew that. Yeah, you're telling me. Does Mara know of the true nature of these beads? Who can say? Talking about it isn't going to help us now. Let's get it back to the priestess. Cerulean Flux. Weh, seriusan. Baliknya begini, guys. Jalan kaki banget nih. Gak disuruh balik sendiri nih. Wah, gila lu ya pada ya. Yaudah guys. Selamat berbuka ya. Gue mau buka dulu. Kita akhirin di sini dulu. Subscribe aja. Kita save aja. Oke, terima kasih sudah mampir. Selamat berbuka sekali lagi. Sampai jumpa di streaming berikutnya. See you. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.